Njuge tugika budget iyo tondu ni twi thina uria bururi ukoretwo naguo ni undu wa maroni na no wega kumenya ati ithui budget debt ceiling area twasetete irorete ni atukire depleted koguo ona utuka tuhotete gukorwo tukiriha mbeca twina itanya ati tutigukorwo na deficit mwaka uyu na tugeretie kunyihia deficit ya budget as much as we can na tunyihitie deficit yo ni undu wa maundu mage tukoretwo tugika including raising mbeca na njira ngurani tiga iria cia budget ongera taru horo wigie bara turahotire ku raise hakuhi billion 170 so far na ni turaneanire assets cia thirikari turanengera muingi wa Kenya assets ta Kenya Pipeline twina itanya ria kuneana asset ta shareholding ira tuko nayo ya kuria Safaricom na assets iria ingi iholdetwo ni thirikari itari na muingi na itaguna muingi directly nigetha muingi wa Kenya utuike niguo mwene mundu wa Kenya wajiku wa Kenya tuike we mwene niwe own tugerie ku finance budget kuma guku locally ongorora tari haria tororete nyamu ta NSSF irorete kuhota gukorwo ikombithia bururi mbeca